Nabavljao sam peruanski kokain na tone po povoljnim cenama, a zatim ga prodavao kao da je paradajz sa velikim profitom u Evropi. Prilično unosan posao, zar ne? Ja sam Zoran Jakšić i ovo je moja priča kako me je peruanska policija, uprkos 40 različitih identiteta, uhapsila. Peruanske vlasti, verujući da su za petama lokalnim dilerima, ostale su zaprepaštene kad su otkrile da sam ključni igrač u kriminalnoj grupi Amerika. Pre mene, tržištem su operisale porodice, ali sam ja doneo nov pristup. Pao sam u policijskoj akciji Golondrinas, ali peruanske vlasti nisu ni slutile da su uhvatile šampiona svetskog tržišta droge, mene, Zorana Jakšića. Iako su više različitih država za mnom raspisale poternice, uspeo sam godinama da izbegnem hapšenje, jer sam stalno putovao i menjao identitete. Bio sam pravi majstor skrivanja. Ali su me na kraju prisluškivani razgovori sa peruanskim kriminalcima, od kojih sam nabavljao tone kokaina, koštale glave, i policija je otkrila moj identitet. Ispostavilo se da sam već bio u peruanskom zatvoru i pošto sam visok, mišićav i ćelav, a peruanaci mahom nižeg rasta, provalili su me kad su me opisali kao visokog belog čoveka. Tako je vremenom policija je uspela da sastavi informacije iz raznih izvora i otkrije moj pravi identitet. Saznali su da se zovem Zoran Jakšić i da me traže razne zemlje, uključujući Argentinu, Nemačku i Grčku. Na kraju sam u Limi osuđen zbog međunarodne trgovine narkotika na 25 godina zatvora.